Yo, taba cha music le nela ka sal rastaman ku taba cha music ke thobile music khale but all the time be je krata music wa disturb gore ka sekolo mola le mola dene fihla kwa venda be se kra thoma o rata mmino wa reggae kudu ka matla ke kra di opere tša mmino re ke tša go fapana go me be se ke disata rona I can sing reggae le nna but ka pole le gore ke a gesho kudu ka matla, which was very difficult those years until I record when I come to venda ke tla mo polokwane mo ndene ya be se ke zama di piece job nyana go tle tšhelete then ka recorda my first reggae songs or sepela boshego le marasta le tate ntshwarele ka tsama ke di promote ke nyaka go rena batho ba responda ka go batho ba re no man re nyaka dikosha tše re nyaka dikosha gante be le teng mo nako tše ke tsama ke perform mo di party all over until ke recorda full album ya re sepela boshego le marasta ka mogare e na le botate ntshwarele le bo kelumile ke mmutla le bo gona tša gago be le ka di cassette ke re ka di cassette CD ke no dira piece nyana gona because be le self marketing o fitlela one day radio station e dira mmino mongwe wa reggae ka mo Limpopo go me ya ba ile gore dilo di right gona mo wa sebele stress ra ba right na pele ba se ke recorda album ye nngwe bo se kudu after ke kopana le monomo wa producer la Kedube kudu ka matla then ya be se le gore no wa dira or ne rastaman etla Jose re tle re bereka mola then a se ke recorda album ya ka ya mathomo kudu ka matla professionally ba re ke ba ntimile zolo be fushare le go sha tsona le o do one noto le katibe ke amang go me go shetse ke lo tsona tša go ntsenya marketing kudu ka matla wa mmino wa reggae ba re ke nkhushu wa le rasta go me batho ba ile ba thoma go tseba mmino wa ka le go tseba rastaman nkhushu go me katiba ka be ke bolela ka katibe be ke ya paranya marasta ya go fapana mola le mola go me mmino wa reggae ya be le go tsena fashion kudu ka matla rastaman nkhushu wa tsena ke be le because be le reggae ka speed re sa dire no tšwela pele ka ona mmino wa reggae e le wa speed wa go fapana go le gausu go tloga mo ya be se ke record album ba e bitša ke le rasta for life e be fitša le go sha swana le bo sepetlele go me ke re ke le rasta for life ke ra re mo ke ya ngwana be ke apara dilo tša marasta everything be ke apara be le dilo tša marasta nto ngwe le ngwe be ke apara be le dilo tša marasta gona moo e na le go sheng ba re ke o tla ntse bana ngwana ka e compose ke selo tshiko thwala le ba bangwe bona mo go tswa bo marea go mo be se ke tla ka album engwe ba re ke mphese ba kanya le motsotsonyana go botse ka mkhoko o ratang ka gona ya be le album ya nominated wa dilo tša di award di Satma award di Sama award gona mo go me ya be le re ya tsena album e go mo na le go sheng ba re ba kolema gore nkhushu ke le rasta la o janama because batho ba no re rasta man nkhushu o janama mara ba se ba mmona le go tseba re wa ija ka nnete na so ya be se compose go sheo so album ya be le re ya tsenela kudu ka matla go fihlela le ke tlo record album engwe gape ka 2018 ba re ke bo sehlanyana sempone bo sehlanyana wa ntshegisha ka batho sempone se bohlanyana wa bona ka ra sena motho be le ka bo 2018 batho ba e ratile kudu ka matla gomme ke tlo ba busy ka album engwe for this year 2020 ke album engwe bo se kudu ya go bolela ditaba kudu ka matla e go itsina ka ona mo leng gona o tlo mo gomme music wa ka ona on online iTunes lo cheka mga ka tsona o gona is available music wa ka o ka o download o dira mhlole ka mga ka yona wa go hwetša gona mo album e ke tlang ka yona ngwago before the end of this year 2020 go shengwe bo se kudu ka matla ke album le rena le go shetse pedi tše tharo gona go mola ke full album o me tle be opela ka sepedi because a sanka shumisha se go kudu mo mminong wa ka be le go ke tsora fentša ka mostly ba rata yona re ke yona ya sepedi kudu ka matla gomme o tlo ikhwetša album ewe gomme e tlo tswa before ngwago o fela ke album ya ka e ntshwantshwantsha 2020